kuthiwa yemenzi wabanjani wena? Ena ngeke ngiphinde ngihambe nawe yini lento boyenza nje ngeFriday? No, Thulane angisho uphelele umsebenzi kusile power station sokuphuma imali zakhe ze-UIF kukhona ama package imali nje ababanike zona. Wena khathathenga lapha udlotshwala sebuningi kakhulu. Bowuhlushwe yini kahle? No, ungangitshela ukuthi sibekelwe ngaphandle bekasebenza nawe na bese kuphuma imali kumele wena umtshele ukuthi ayidle njani. Uku-appointe nini ukuthi ube yilo kanja i-financial advisor yakhe? No, Menzi niyaphapha, mina dala ngiphila naThulane bana giveni bayazi ukuthi uma kupope oyi-1 sipope sonke. Khona nje khathi wena ucitha i-suggestion yami ukuthi njoba kuvalwe endaweni asambeni siye enhlazatshe siyobuka indawo zakhona ukuthi kusengakavalwa na. Uthi wena hayi kungamanekiwe efeni. Efeni ngiphi ipub evuliwe after 12 ngoba siyazi ukuthi enhlazatshe vele kukhona la kugidwa khona kuze kusekuseni. Hayi no Menzi cha ungikwatisile nje miyazi uyikhiphile kimi mina ngithi ngikufake eyintweni wena uzama ukukhipha mina eyintweni engikusetele zona. Ena awungitsheli yini inkinga yokuthi ngithi asihambe nalabo cherry laba uthi wena kuzoba i-overload? Kahle wena uyini uyiphathi phupha kahle ngoba ufuna ukuthi umcimbi noma ujabula kuphele nje kabuhlungu ngoba sekukhulume wena. Hayi phela ngisho lapha vele bese sibambile 11 uthi wena hayi le moto ilayisha 5 so kunokuthi kulayisha overload asihambeni so yazi ngive ukuthi ya ayikona no mfethu angicabanga ukuthi ngizawuphinde ngiphume nawe mina abo given banathulane uma bathi khanjwe nawe mina ngizawumane ngisale ngoba cha sinawe vele ena wena kahle wena uthanda kulawula uzenza umfundisi masiyophuza cha uyangibhora uthanda kureason endaweni ewrong. Uthanda kureason endaweni ewrong. Ungathi dlishiyele hayi angilwi nathi nje ngiyakutshela ukuthi cha lezi zinto bowuzenza kuyakhomba ukuthi uyibigina kulomkhakha wokugroove. Wabonaphi wena awucabanga nje uma uphuzile i-overload into esingakhulunywa ngayo nakhona i-overload ngomuntu oyi-1 ubhizi khathi siphuza lapha sesishaya lelo khanja le bodlela uthi wena ngabe kuyo drive ubani wena sosala uyakhawula usafuna ukuphuza indaba vele nje